Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sini tu mataku nan niya seluruhku yang keri masih nan niya ripakala birkum Allah Ta'ala. Jadi engkau set di dosa kami namalat dek na fego patawe. Pede na fego ipede menyaman seding. Nareko dua silong cinampo ni gena telu. Nareko telui cinampo na gena empat. Gangkana biasa dilakukan secara berjamaah. Aga na yoro, iya na to gosip. Ya sini tu mataku na niya seluruhku yang keri masir pang Allah Ta'ala. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resangi gosip, wala yaktab ba'dukum ba'da. Ricuri tajak na seluruh taya na ungke na cacay. Malada na pesangke pang Allah Ta'ala resangi gosip. Nasabak magay, nasabak wad dingi terpengaruh oleh ibadah yang kepura ijana. Gangkana menurut Ibnu Abdas, mega matu sering menrina pang Allah Ta'ala. Mega tau matu tarimai surah amalakna rigo angkana degaga nita decen. Agana angkana maparot selor pang Allah Ta'ala. Maka puan, tiga ni apalan na sempajakku, tiga ni apalan na puasaku, tiga ni apalan na mengajikku. Agana supang Allah Ta'ala. Memang mati nulu ku masempajang, mati nulu ku sedekah, mati nulu ku mengaji. Ne iya kia mati nulu tok kecurita ijakna seluruh yang kena caca. Ya sini tu mataku nania seluruh yang kering masir pun Allah Ta'ala. Ye gosip angka Nabi tanah rampe. Na iya gosip melebih melopo dosana na apa ngadingnya. Agan angkana sahabat kutana maka dia suruh Allah Ta'ala mana kelebih melopo na gosip dosana na iya apa ngadingnya. Agan maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narek mapangat itu narek tobai tengah-tengah insyaallah diterima tobatna ne iya kia narek mapa agasana magosip iya pana tarima com Allah Ta'ala tobatna narek pula purpi lok melo dampang irotoi pura na cerita jana. Ya sini tu mataku na niya seluruhku yang dari masir com Allah Ta'ala. Jadi ini kapang dapat peletu kaki sebagai ada seperengerangan memarah ima baraka lauri di mana wabillahi taufiq sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.